kişi bulsunlar deyip anne uyuduğun avga gitmeye bitedi. Balanı maktalan avga yaşat degende. Bana şolay da o. İyi, bana Күңелгә небер yetmey. Ул беләһеңме ни әйтмә. Бана мен уйлап утырам. Бана хәзер үҙебезнең эшләр, көзге эшләрне бетте, убортаны бетердек. Хәзер бана үҙебезнең йолалар буенча, хәзер бугы машлары, фабрикалар бәйләнә. Бана кыш нишләрбез икән? Кыш бит эш юк. Бана халыкка бит яшәргә кирәк, эш итмәй кешегә. Авылда хакмай, авылда брат. Аның хаклары кирәк иде. Шулай. Бана гел шулай итеп төрле эшләрдә, төрле мәсьәләләрдә шулай. Assalamualaikum yigitlar. Fatma selam. Nima yetibtin o'rtog'imda yo'qamay xabar bilib yasib satib o'tiradi. Ko'rsa, biz bilan biz yomon bir jilli masalani hal eta olmaymiz to'g'rilaydi. Mana hin birga idrok yordam etmasmi ekan? Ayla, shu qoldi. Keldik, yemak pishib o'tirgan. Fatma abla. Ahin, Tönürdan işe bilemiyor mu? Buna yengegilge dikkat kilisip oxlatib bo'lmaydi. Ko'ngillanib ketadi. Televizor var, video var. Yo'q, anga zavoynama kerak. Nimaga kerak? Nima? O magana bitta og'ir qo'lim bilan garmon olib, klubga sig'ib, o'ynab berib, bittaga derti var endi. Yenge bizning dartiga shu yetadi. Hadi yenge bu kadar o. Buna garmon. O'sha buning aqsorlarimizni egar haqlar birligini o'ynab beradi. Avldan chiqib ketganlarning yuraklarida dard qolib, avlda bayram o'tkazib olganlar ismaha. Bir barama bölüp girmesini, yine bir dertte bulmaha. Şu dertli garmon kimdir hep nakka. Şu bayramda tebrik edip garmon turhur turda dedim. Kutlu yıllar ötten garmon, ninde halde yaşayın garmon. Garmonsuğa doğru iptaş bulun. Gildin Allah'ına garmonsın
görəsənən hədə şu konkursda qatnaşıcılarda bizden rayon hükümeti başlığı Malik Şekeroğlu Vahid isiminden hem Udim'den Medeniyet Bölük isiminden de şu bayramımız bilen kutlarlar. Birge Roğuz'da Garmon'da bir unutmak diyor. Nisik de baha ol Garmon medeniyetin nisik de baha üstlerine haklap kalırga diyen meseleler tura şu meseleler bütünde birleştirildi. Hadirki günde bugünkü konkurs bizden İglanızda ne için? Çünkü biz hadirki vakitte bizden Melevuz rayonuna, Melevuz kalahına Garmonsuvar ansambl tüdü kura otura. Şunu Şol ayqanlı şu konkursta ko'rardim, deninde konkursant o'zining garmonda o'ynab, nisbigina bo'lg'ala o'zining mumkinchiligini ko'radida, shuga qarab, yaylab qanaqa 10 kishidan turgan ansambl tuzilgan degan niyatda. Shuga ko'ra rahim etdigi bayram bilan boshda. Evet, kulak sal yerinde Varşava ruhsatdagi sizga bu ilk tradisiya, avul kiyimlarini Vazirashaytizimizga nur rahmat, o'shanday konkurslar yoshiroq o'tkazilib turganini sizga o'ngishlar ekanini qabul qilaman.